Ka Meghalaya kalakiyo menta saka arngut kibrio kibayo ya kajingpang COVID-19 hadian bagar report nakabates na iway nung triyeng jong nong pang bayo ningkong ya katay kajingpang kalapaw positif. Ya iti kong mentalara sa Corona Care Center kabadon hospital banyo ya kajing sumar. Ya katuka tes ka sampel ke bangisim man kesngi. Haduk menek lapoy ke total hajar spa prapunyo ngut. Bat ke report ke bengilayo kabalong negatif kalong hajar sispa nyau prangut ke report ke bengindeng ap banyo kalong kendai pong riungut bat ka kes kabalong positif menta kalakiu khat laingut iwei lakla sipongut kilaklain but arngut kilong active case arngut active case iwei de itu ibala don lepa ibang la dep test sausin lam skin kong ngindang test biang yai but iwei pat ibang ngindang syuyo ya report menne hakaba ngisem ba iyo ya ka infection na une uknyam jingpang but ya ini iba ngiyo ya kan report balong positif ngila shift ya siapo civil hospital ka bangi om ka corona hospital dengan kwa pan pentip ya kipai ba nong snong jong kejela ba kini bro anut kia badon kan ka active case kia syak kia klan kambormet kabor phat ki kabit kabiang ban ngimdei ban shifting ngimdei ban smith ngimdei ban ong balasi kan kijingpang kala jia biang kalawan biang syangi namar bakane kajing jia kamtam ya ini way ibangindang syuyo ya ka positif menne kidei nakaju katmei kaba kitu baro khat angut kiyo ya uneu knyang jingpang te nakata kadau ki pait ba no snong jong jela kin sngo bha ban nom don ke jing sngo ting ke jing sngo smi te rei habanga ong kumta ni don kamru ban sumar bha yaladi kat kum ke jing ptha garpang naka health department bat nakaliang ke sarkar nakapor lani ni ong ki primary contact ni bo priority shwa yakini ki primary contact next ki primary contact ni bo sayiki secondary contact namar balai menta sibuk ngai so mapik bat kumni ngam de primary na jangai de so den ki primary contact kamut ki biya kedup ki biya ai khoblei let's say ya bamlang masnda ya shetlang kata kade ka primary contact nak daw pi kita ki sispa prapuwe ki de ki primary contact le ni ki high risk contact ki bingla le ka ba sngotonat banya thu kalong ba borok ki clear like no itai we ibayo positif menegasi